Ukrul NSN IM ni haina chingnaba singna Chief Minister Okram Ibobi tamna nongmai kapsilakre Manipur Rifles ki personal ama sokle Chief Minister tek da kaidina Imphal da halakre. Chief Minister amasung Council of Ministers singi mathakta tathakiba attack adu pangdabagi thawong ni state government na tumin na toklo haina gai thangam na phongdokre. Chief Minister da attack tawakpabu pendaba phongdokladuna central na NSN IM ga wari sanari basi khudakta tokadabani haina MLA RK Anand na taksilakli. National Highway 37 Imphal Ziribam lambi asi chahi asigi working season dagi mapung fana semba hauragani haina Dona Minister Jitendra Singh na phongdokre. Amasung Manipur University da ming chanbagi thabak hauba yaroi haiduna thomjilakiba ST gi mahairoi sing police na dan khaikre. Mahairoi ohum sokle mahairoi ohum amana police na phajinkre. Mayamba khurumjari adom ne yengbiribase Impact News ni ai Pinky Okram na hauji pungja sifaubagi maroiba pausing miyamda bizari. NSN IM gi miyoi singni haina chingnaba singna Ukrul gi hundungda Chief Minister Okram Ibobi gi helicopter da attack tawrakre taruk suba Manipur Rifles ki rifleman ama sokre. Akanba irang marakta Chief Minister Okram Ibobi Singh amadi atai official sing helicopter tongdura ngasi ayuk pung 8 makhai tabada Ukrul district ki hundungda leiba Paksi ground da thumkre. Adubu Tangkhul Nagalong na lauthokiba public curfew na maram oiraga Tangkhul Nagalong gi thomi singna lambi thingduna amadi tire mai thaduna Chief Minister gi Ukrul khongchetpu yaning da bafongdoki. Charang na baduna maram oiraga Chief Minister gi chopper adu helipad adu da pung amarom khamduna leikhi amadi pung amarom gi matungda ayuki pung 10 makhairam tabada chingai gi damak mafam adu thadokhi. Helicopter aduna mafam adu thadokringai mamangda NSN IM ni haina chingnaba singna helicopter tamna nongmai round kaya kapsilaki. Maduda taruk suba Manipur Rifles ki rifleman ama sokhi taruk suba Manipur Rifles ki jawan Williams Taragi ye thangba khut amadi pukki oi thangba sarukta sokhi. Security ki personal singna handuna minitara mangarom nongmai kapnakhi ban saugatpa singna mai thabada gypsy ama ga sumu amaga tumna chakhi adubu Chief Minister chingai yoramdana Imphal da halakhi ngasigi Chief Minister ki khongchet aduda home ki thausu puriba Deputy Chief Minister gai khangam Manipur Assembly ki Deputy Speaker Preso Simre Commerce and Industries ke Minister Govindas Konthausam amadi Health Minister DK Korok Thangsu yaukhi Panbayai Ukrul gi hundungda District Hospital 33/11 kV ki substation ama amadi cement factory ama Ukrul Bazar ki police station manakta 33/11 kV ki substation ama Chingai de SBI ki branch ama SDO BDO ki office ama amasung Tailem village tasu block office ama ngasi Chief Minister na sangagadabani adubu Ukrul gi fibam asina maram oiraga sangabagi thauram sing asi loina cancel tawhibani. Amaromda Ukrul district ki hundungda nauna saba loiraba district hospital da ngarang amadi ngasi hinglona banongyai pung 12 ga makhairom tabada lethat bom ama pokhaikre. Hariba district hospital asi Chief Minister Okram Ibobi na ngasi sangagani haina tawrambani bom pokhaiba du da T Milan kauba mari suba IRB gi personal ama sokhi bom aduna hospital gi reception oigadaba kagi faklang amadi floor da akaya toi thonki Panbayai Tangkhul Nagalong na Ukrul district da public curfew lauthoki balaikrabani security gi akan bacheksin thorang lokhatchaba taragasu lambi da Tangkhul Nagalong gi thomi kaya na thoraktuna lambi thingki Ngasi Ukrul da Chief Minister amasung mahaki Council of Ministers singi mathakta NSN IM ni chingnaba singna chathakiba attack adu NSN IM gi pangdaba amadi miki thigi thawongni hantaki thaudok asi state government na tumin na tokloi haina Deputy Chief Minister kai khangam na phongdorakli loinana hantak ikui kuidringai mamangda senapati da NSN IM gi keder khar faraba matung medical ground da thadoki haina Manipur gi pauche kaya da phongnakhiba pawadu Manipur gi Deputy Chief Minister na khangamdre ngasi all secretariat ta leiba Deputy Chief Minister gi office ta paumi singa unaba mada mahak na haikibada chawkhat thoranga mari leinana pangthokpa thoramda khutlai paiba singna apanba ayatpa pibada natana Chief Minister da fawba nongmai sizinaduna attack tawba haibasi Chief Minister khakta da attack tawba nate Manipur state pumbada attack tawbani Hunarabadi nungdum wate haiba NSN IM na khangadabani ngasi chathakiba attack aduda state government na Kidana
चेनगदब नते निंगहन्नब तौदना स्टेट गवर्नमेंट ना अमुक हन्ना उखरुल द चत्तुना संगाबगी थौरम पांगथोकनी हाइखी ngasi thaudoga mari leinana center da karamba wafam tamgadage natraga tuminna adum leisilagadra haina hangba wahang amada mahakna India government na Manipur da NSNIM gi ceasefire yaude hairabasu Manipur da extend tobagi mami tabadawna ui maramaduna hanta ki matang asi state na tuminna leithokloi Security की जक्सन थौरांगदा अहोब लेखिब्रा हाइबदु स्टेट अमदी सेंट्रल की सिक्योरिटी फोर्सेस सिंग अपुनब मिफम अमा अथुब मतमदा पांगथोक्तुना यंगसिलगनी ngasi थौदोग असिगी मतंगदसु स्टेट असिदा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फगतले हाइखिगद्रा हाइना पाउमी सिंगना हंगबा मतमदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के खांगमना पाखुम अमत पीदना तुमिन लेखी स्टेट की मथक्ता नेशन की मथक्ता लान हौबनी लौजनिंगी सिगम थौदोक से तौबन मखै काना पुरक लोय मसिना नुंग लंग खुन्नरेदि नुंग वापनते मखैना मसिदा थौना उल्लुदर करि कानानि अखोय लमदा सिसफा चनबा यारोय डिजिनेटेड केम हाइब खोप मयाम से अखोय रिकग्नाइज तौदे मुदल हनबे यादे से प्रोटेस्ट तौद लाई हंदक की हाइजु की इश्यूसना हेना अखोय की स्ट्रांग पॉइंट लेरे एविडेंस जाउन लेरबनिना सिनी चुमनेगी मखोय सिबाई मसे कानबदा नतना इवन चीफ मिनिस्टर द फावता अटेम्प्ट तोराबा अदुगा सी डेवलपमेंट कनो पुरकना होनबा फावता मखोयना डिसरप्ट तौदना डेवलपमेंट पुरकपा यादेना हाइरिबा पोट सिनदी मसे ताए मदुदी अखोय हाइरिबा सिसफायर से मसे नखोयना एक्सटेंड तौदे हाइरिबा तौबगी ममी से साउना तारे हाइबसे अखोय इशू से दिस इशू विल टेक इट अप वेरी सीरियसली विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया Manipur की चीफ मिनिस्टर की उखरुल खोंगचता नोंमै कापसिलखिबबु CPI, CPIM, JDU, आम आदमी पार्टी अमसुंग फॉरवर्ड ब्लॉक की अपुनबा मिफम अमना कंडेम तौरकपगा लोइनना थवंग अदु पांगदबगी थबकने हाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की चेरोल अमना हाइरकली लोइनना खेत्रीगांव ब्लॉक कांग्रेस कमिटी नसु यानिंगदब फोंगदोरकली मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओक्राम इबोबीगी उखरुल खोंगचत्ता अटैक तौरखिबा मणिपुरी मियामबु सिंगनबनी मणिपुर मियामना वाखलोन अनि थोक्तना चप मानना लेपमिनबा मतम ओइरे हाइना कांग्रेस MLA RK आनंद फोंगदोखरे वाफम असी नावरिया पाखंग लाकपा केंद्र की मनुंग चनबा हियांगथांग मखा लेकाइदा लेबा हियांगथांग एजुकेटेड यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन की संगलेन संगाबगी थौरम अमगा मरी लेनना महाकना फोंगदोखिबनी RK आनंद हाइखिबदा चिंग अमदी तमगी मफम सिंगदा मानबा चौखत थौरांग मरी लेनना लमदम असिगी मपी मपा ओइरिबा चीफ मिनिस्टर की उखरुल खोंगचत की मांगोइनना अमदी खोंगचत की मनुंगदा नोंमै कापा अमदी अमांगता कया थौगनखिबसिना अथिंग बपिरकपासी लमदम असिगी अपुनबगी सक्तमदा चाउना सिंगनबनी थौदोक असिदा इंडिया गवर्नमेंट का शांति की वारी सानरिबा लालहुलुप की खुद यावदना तौबा ngamloi फिबम असिदा NDA ना लुचिंगबा सेंट्रल गवर्नमेंट ना NSNIM का शांति की ओइबा वारी सानरिबासी खुदकता तोकदबनी हाइना डिमांड तौखी अथिंग कयागी मायोक्ता चीफ मिनिस्टर ना थौना फना उखरुल द चत्तुना चौखत थौरांगी थबक पाइखटना होनखिबसिदा मियामना थागतपम थोई हाइना हिरम असिदा पार्टी की वाखलोन थादोक्तुना चपचाबा मतेंग पीफम थोई हाइना RK आनंदना मखा ताखी नाकलमरोमदा बीजेपी ना सेंटर दा शासन तौरकपा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम कायबगी थेंखांग अनिरक लेख्रे जून 13 की बैंकॉक एग्रीमेंट की थौदोक अमदी इकुई कुइदना चाही असिगी अगस्त 3 की फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ना लमदम असिगी अपुनबगी सक्तम नहाउनना सिंगनरकली फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वारो लोसिंदुना थंबासिना लमदम असिगी मियामदा चिंगनबा मपीरी एग्रीमेंट की वारी लोसंदुना थमलिबा असि मालेम की ओइनसु अंगकपा म ओइरी हाइना महाकना मखा ताखी Honorable Chief Minister da attempt tawribase jati sigi Manipuri haiba jati sigi punba territorial integrity da khwaidi chauna singnabado aduni haibase asi thoiba todok singsina confirm tawe Manipur miyam hopna ngasi akoi kari karamba Philip Lominarga masi thenagada ginai haibase ngasi gi horga अथुब मतम टेक्नोटोक मतम योरेन खंजे NSNIM का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीस डील तौना उचिक सीजफायर तौनिबसे सिगी थाकता मखोई से सेंग न चेनर बतारगदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सिगी पीस प्रोसेस से मसिदगी विड्रॉ तौर चुंगनी हाइना योन फा
Nakal amaromda MPCC ki President TN Haukip nasu ngasi ukrul da thokiba bom pokhaibagi thodok adu yaningdaba phongdoki. TN Haukip na haikibada paisa changna paikhatliba project sing asi sem saba loiraba matungda sangaduna miyam da sinabasi yamna tangai fadaba mani adubu asigumba miyam gi oiba property sangabagi numit asida bom pokhai handuna asok apan nanghanba amadi athingba kaya piba asi tawfam thokte haiki. Congress Party ki ticket pibaga mari lenana Paumi Singh na hangba wahangi paukhum oina TN Haukip na haikibada sitting MLA oirabasu ticket hekta pigani haiba leite party ki oiba committee na kupna khanaraga election kagadaba mida yenglaga ticket pibagi warep lawgani haina phongdoki. Ekoina multi crore project gumba loisinbam singdu former inaugurate tawdradi public ta sinnadardi kanada sinnagani anti social element asu sinnaba yade until those thing comes ekoina loyo porto public utility phangandradi karika nagane aduna CM have to perform his duty as Chief Minister of Manipur. Anti-social element gedi to break anything good and try to show the world that my action is good. But in fact, his actions are wrong. CM have to go there and dedicate the project to the people of Ukhrul for public benefit in the larger interest of the people of Manipur. Haina thamninge. Semba loibang amdraba kumpuraba National Highway 37 Imphal Ziribam lambi asi chahi asigi working season dagi mapung fana semba hauragani haina ngasi Imphal da lakhiba Development of North East Region Donor ge Minister Jitendra Singh na phongdokre. Imphal gi Secretariat South Block ta Paumi Singh ga unabada Minister Jitendra Singh na makhata na haikibada Imphal Ziribam lambi da miyam na thengnariba khudong chadaba lumna lawi lambi asida gari na chatpagi mahutta hi na chatpana hena fagadaw Madu ure maramaduna lambi asi gidamak fund release taunana basem sare loinana lambi asi National Highway Infrastructure Development Corporation na thabak haunana ba khangan kre donor amadi nek ki makhada Manipur da paikhatliba thabak thauram sing yengsinba lakliba Union Minister asina makhata na haikibada Imphal Silchar gi air connectivity su athuba matamda lainana ba honaragani mobile air dispensary mobile road dispensary amadi mobile OPD singsu specialist doctor yauna lainana ba honagani Sports University ki matangda Paumi Singh na hangbada lamgi chayet na basi haujik fauba lekhai taba ngamdri haina palladuna Manipur gi sanaroi singna India ki sports lawriba thaudang bo ikai khumna boina University asi Manipur miyam da khudol tawbani wathok oiriba lautak pat ki issues singdasu NDA government na miyeng changbaga loinana pukchel sengna miyam gi yaifagada bathabak paikhatkani amaromda Manipur da paikhalakliba project kaya gi thabak thauram khudingmak athuba matamda loisinba ngamnanaba anoba technology sing piduna chahi asigi anganba sarukta fund sing fauba thadokhiba leire haiki peace and development goes hand in hand with peace, and in the times to come we would be able to continue our journey on the path of development. We have a project on Manipur Sports University which was envisaged about a year and a half back, and the announcement for this was made by the Honorable Prime Minister. We had certain issues about land acquisition, as we always have in such cases, because the land required is quite huge, about 300-400 acres. But our input now is that gradually we are sorting it out. The road constructions, that road to Silchar, uska bhi ho gaya. So which roads which were remaining pending or which would get blocked for days together, we have started work on that also. And the Ministry of Marth has been very generous in offering roads, including the PGS, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. English singaniga supna amagi June taranipan da thokiba miyamgi ihoda miyoi taranipan sikhibadu center da BJP na luchingba NDA government na state asida pirakpa ihan hanba khudolni Wafam asing asi Wangkhem Assembly Constituency ki manung chen na leiba hau kamamang leikaida community hall sanga bagi thauram amada Suknu Assembly Constituency ki MLA K Ranjit na phongdokibani Wangkhem MLA K Mega Chandra ki sentang makhada saba community hall sanga bagi thauram asida athoiba mitunglen oikhiba K Ranjit na furup kaya na khundaba state asida government paiba araiba nate BJP na aranba charge kaya Congress ta tawbasi yaning de haiki
महाकना मखा तारदुना कंगलादगी असम राइफल्स लौथोखिबा इसागी मयेक चटनाहनखिबा अब्सपा मफम खरदा ओइरबसु लौथोखिबा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओनखिबा मयाम असिबु तौखिदे हाइने बीजेपी ना चार्ज तौगदौरिब्रा हाइखी कांग्रेस ता यावरम लगा बीजेपी दा चंखिबसिंग असि मसागी सर्वाइवल येंगलगा चंखिबनी था अमा अनि की ममांगदा बीजेपी की मथकता वा nganglम लगा ngasi कांग्रेस की मथकता वा ngangle हाइना फोंगदोखी ngasi की थौरम अदुदा वांगखेम एमएलए के मेघा चंद्रा अमसुंग खांगबोग असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की एमएलए ओक्रम लंधोनी सुसरुग याकी लाहोबगी याम अदुगुंबा इरांग लेबो जगानी नंग तौगनु हाइदना भारत की अदुगुंबा प्राइम मिनिस्टर अनिरक तौगनु हाइरगसु मणिपुर प्रजा मियम की इमाई बेंक से की छात्र छात्री की इहुदु येंगे हरगा लाइक एनीथिंग दिया थमगे थमो सरकार उठाइरो प्रजा की अपांबगी मतुंगी न खाददी लौथोक तब यारोय हाइदना इम्फाल की मनुंग लेबा सेगमेंट तरेतगी अदुगुंबा अमुबा आइन लौथोक्रिबो नुपादो थौबाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओक्रम इगोबगी अदुगुंबा लीडरशिप गवर्नमेंट से मयाम कौबिगनो मणिपुर यूनिवर्सिटी दा महै तंबा हौख्रे यूनिवर्सिटी असिदा मिंग चनबगी थबक हौबा यारोय हाइदुना थोमजिलखिबा शेड्यूल ट्राइब के महैरोय सिंह पुलिस न तनखाइख्रे मिंग चनबा यारोय हाइदुना हौखिबा इरांग अदुदा पुलिस न तनखाइबदा महैरोय अहुमलोम असोक अपल नंख्रे महैरोय अहुम अमना पुलिस न फाजिनख्रे थासगी तांग कुनगनिथोइदा फमखिबा वीसी इंचार्ज दिन अमसुंग हेड सिंगी मिफमना ngasiदगी यूनिवर्सिटी असिदा मिंग चनबा हौरगनि हाइखिबगी मतुंग इन्ना मिंग चनबगी थबक असि चथबा हौखि मिफम अदुगी वारेप यानिंगदे हाइदुना ट्राइबल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सिंगी मिहुत सिंगना लुचिंगबा महैरोय कयाना यूनिवर्सिटी असि गेटता मिंग चनबगी थबक हौबा यारोय हाइदुना यूनिवर्सिटी मनुंगदा थोमजिल्लकना बहोनखि मफम अदुदा हानदगी ड्यूटी तौदुना लैखिबा पुलिस पर्सनल सिंगा चंगबा यानी यारोय हाइदुना नाकल अनिगी मरक्ता मुकनखि हाइरी महैरोय सिंगना हेंजलकपदगी पुलिसना स्मोक बॉम्ब कापतुना महैरोय सिंग अदुबु तनखाइखि अमरोमदा यूनिवर्सिटी असिगी डिपार्टमेंट अयाम्बदा अनिसुब सेमेस्टरदगी हौरगा तरुकसुब सेमेस्टरगी ओइनदी हानगुम क्लास चथबा हौख्रे नौना मिंग चनबगी थबकती डिपार्टमेंट सिंगना खल्लबा महैरोय सिंगी लिस्ट थोक्त्रिबना मिंग चनबगी थबक मपुंग फाना हौबा ngamdri ngasi फाउबगी मनुंगदा डिपार्टमेंट लोइनमक मिंग चनबगी खल्लबा महैरोय सिंगी लिस्ट थोक्लबा यारी UGC Secretary, aduga Chancellor, amasung Governor, aduga Court ki, adugi mathakta laiba VC anauba se akoi mase PND sidi niyom sunatte niyom se mana khwai chawre aina khallaga decision se logibini sigi agitation se sum mathang tana dom chathar doira nataraga akoi se angtang ga pham khidoira habisidi hojiki mi thadorokpa thadora oidogba matang sida akoi मणिपुर की पोस्टल डिपार्टमेंट की मखादा थबक तौरिबा ग्रामीण डाक सेवक एम्प्लॉई सिंगी रिवाइज बोनस सेलिंग की डिमांड तौरदुना हयेंग तांग कुनमंगा अमदि कुनतरुकता स्ट्राइक तौगनी हाइना तौरंबदु यानबा अमदगी यैथोकले हाइना ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन मणिपुर डिवीजन ना थादोरकपा चेरोल अमना खंगलकली इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की लमलाई पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा नोंग्रेन ममांग चिंगदुम मचा खुलदगी ngarang nupi amagi asiba hakchang phangkibadu masik maming khangle laikhidrabe adu उखरुल डिस्ट्रिक्ट की कासोम सब डिवीजन के मनुंग चनबा चोंगदान खुलदगी तोतो कैसिंग चेहि कुनमंगा मपुरोइबा पाउसिंग कैसिंगनी laikhidrabe तोतो की hakchang ngasi जेनिम्स दा पोस्टमार्टम तौरबा मतुंग इमुंग मनुंग की मियोइसिंगना लौख्रे हाइरी लिटिल फ्लावर स्कूल अमसुंग निर्मलाबाद स्कूल दा मिंग चनबीगनी हाइदुना नमथाक तौदुना सेल लौथोकलंबा क्वाकैथे लाइस्रम लैकाइदगी हैसनाम सोमी अपोकपा इबो चौबना मसागी मराल याजदुना सेल हंदोकचरगे हाइना कंगलेपाक स्टूडेंट एसोसिएशन दा चंगजरखरबसु मखाताना लोतुना लैख्रे हाइना केएसए की चेरोल अमना हाइरकली नुमी हुमनिगी मनुंगदा हैसनाम सोमीना चंगजरक्तबा तारबदी महैरोय लुप असिना महाकी मथक्ता चपचाबा थबक लौखलगनी हाइना चेरोल असिना मखा तारकली मैतै हुए लालोंग सिंतम संगलेन टोप खोंगनांग मखोंग ब्रांच की 18 लक सुबा रेजिंग डे की थौरम पांगथोखरे
यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन UFO की स्पॉन्सरशिप की मखादा पांगथोकिबा थौरम असिदा ऑर्गेनाइजेशन असि जनरल सेक्रेटरी M मुरीबा मैतैना मैतै फुरुप की चटना कांगलोन सिंह फुरुप असिगी मियोय सिंगना ngakna चतुना लेबाक असि पुन्ना ngakमिनसि हाइखी महाकना मखा तारदुना इपा इपुसिना तंबिरंबा कया मांगख्रबा लमदम असिदा खुंदारिबा मैतै फुरुप की लाइनिंग लाइशोन अमसुंग चटनबी सिंह नहौनना हंजिन हनबा तंगाई फदे हाइखी मागी अपाम्बा लाइनिंग लाइशोन चटखिबना फुरुप असिगी मियामगी मरक्ता अपुनबगी वाखलोन असि वालकपनि हाइना महाकना मखा ताखी ngasiगी थौरमदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की स्टेट सेक्रेटरी एल सुसिंद्रो केट्रिगांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक्स MLA थांगजम नंदकिशोर अमसुंग JCILPS की फॉर्मर कन्वेनर खोमड्राम रतन सरुक याखी मरोइना अखोई लाइनिंग लाइसोल मांगबना मरम ओरकांदा अखोई मसेल पुनबगी अदुगुम चनेबी से अखोई तसेंगना मांगमने अखोई इपा इपुगी मतमदा लेजरंबा सिगुंबा लाइनिंग लाइसोल असिदा अखोइना पुंजन्ना अखोई लेमिनबा ngamagadi अखोई ना ngasi वारिबसे वागनी हाइबगी अखोई पुनिंगदा खंदे मरोइना अखोई लाइनिंग ngarang pangthokiba PWD gi LDC lobagi return test ta chauna aranba tawre haina BJP Manipur Pradesh ki state executive member KS Ibom Chana phungdokre loinana return test adu amuk hana pangthoktrabadi BJP Manipur Pradesh na khongjang changsingani haina cheksilwa thamkre ngasi Manipur Press Club ta paumi singu unaba mada Ibom Chana haikibada ngarang Liberal College amadi Kanan Devi na chingba mafam kaya da pangthokiba return test ta OMR sit season aduna test loba horba matungda mathak thongbaki instruction ni haiduna OMR sit ta tick mark oina tawro haina khangalakpa laiki haiki asigumba yamna maong maril ta daba thong asigi matangda miyamda marik chumna khangangada bani haina su Ibom Chana makhata ki hariba parikha zero manipulation oinanabagi damakta OMR system da तौगदबनी मोई इंस्ट्रक्शन दसु यावरिबा अदुबु परीक्षाजी हौरबा मतुंगदा अखोइगी इन्विजिलेटर सिंगना एग्जामिनर अखोइगी एग्जामिनी सिंगदुदा OMR सिस्टम दु तौररोय टिक ओइना तौरो हाइना हाय OMR हारगदी मोइगी मार्किंग सी ओजिगी असुंबा पाखुमदुइ मापादुदा ब्लैकनिंग तौरगा मार्किंग तौगदबने MR की सिस्टम दा तौनी हायरमगा मदु तोक्थोअलगा टिक तौहलिसी करमरमगिनो हाइबसे मसी मियामदा सिंगदोकदबनी अदुगा हाइरिबा परीक्षासिसु हनगदबनी Ex serviceman amadi Venari Singhi Khudong Chadaba Singh Kokhanabagi Pandamda 9 Sector Assam Rifles ki Anisuba Assam Rifles na headquarters IGAR South ki Makhada ex serviceman rally ama battalion asigi Thobal headquarter da pangthokre haina Assam Rifles South ki PRO na thokpa Gerald Amana khangalakle matang swai se break ama lauzage Manipur amadi malem gi tongan tongan de ipau single ne ko break te yam thuna hanjerake impact news pu mi engta duna lebiu pengba ngaton pengba ngaton phangbiragani ningol chakobugi mangoine na mapung mari faraba pengba amadi ngaton ningol chakobugi damak discount su pizari ngaton kg manga leibada kg ama free pengba kg tara leibada kg ama free da pizari akak naba matamni ngasi maklengsin biroktana order tobi ho phangpham S Tomba and Sons pengba farm hiangthang bazar Mobile furniture na mafam khuding mapu yamna pukning hu na phajabo henabagi damak 2005 tagi chatharakliba mission gi manung channa Manipur gi miyamda tanglaba khudol ama tamjari modular kitchen wallpaper carpet yauna makhal khuding gi furniture item sing lakliba harau kumhai gi yengnaga chada kunsha fauba discount pijari lengsin biraksi mobile furniture airport road near Imphal College Diwali amasung ningol Chakobugi special discount pizari ITC Limited ki premium clothing brand Wills Lifestyle gi thangmaiban mesnam lekai opposite house ground labor store da Diwali amasung ningol Chakobugi special discount pizari nupa amasung nupi ki formal casual amadi evening party wear yauna makhal khuding makki fizol sing fangbigani ngasi maglengsin biraksi Wills Lifestyle store thangmaiban mesnam lekai opposite house ground ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤ
Sri Manikumar Jewelers. Yumda sum leiraka khanbana di kanaroi engonda loina thengnakrabani. Wakhal do wagano. Lao. Aikoi kudingma pazaminarase. Miyamgi apamba design kudingma soidana phanglagani. Sri Manikumar Jewelers. Nungairba Paujel, Manipur Sangai Festival Manungda, Myanmar da flight tongluna koiruna bagi, achauba khudong chaba ama KB Enterprises na pizari. November gi tangkun da chatkhraga tangkun tarukta halakadabani. Sopnatagi airfare lising taramanga ka chamnga da Myanmar da chatpiu. Package ki khudong chaba su fangbigani. Akupa marol gi dama KB Enterprises MG Avenue Imphal da contact tobiu. Aikhogi mobile number di 9862028656. mayamba mukana taram nokchari bulletin asigi makha taba pau miyam de bizari Election Department Manipur na English singani ga supna taram mari de lauba Assistant Election Supervisor AES ki interview da saruk yakraba candidate singna interview ki result haiduna protest tawkhre Hairiba AES ki interview aduda yakraba candidate sing aduna lamfel da leiba election office da thomsin duna protest tawki Candidate sing aduna office ki sangkham mamangda play card sing season aduna protest tawbagalonena AES ki exam result haidu candidate sing ki punsi manghan biganu haiba kholaw kaya sulawki Candidate sing aduna office ki solon sin ge tawbada mafam adu da duty tawba security guard sing ge ngehak muknaki ngehak muknaraba matung candidate sing adu mafam adu dagi thoganki Haingang Assembly Constituency ki MLA Oiramba Nongthombam Birenna BJP da yaukhibadagi party asidagi tokhraba Nauroibam Ratan alias Kapu ngasi Congress ta yaukhre ngasi ayuktagi hauduna Haingang Mayai Lekai da leiba Ratan gi yumda Haingang Assembly Constituency ki yamlaba miyam pullaba matungda Congress Bhavan tamna laktuna Congress Party da yaubagi aibache adu party ki President TN Haukip ta pisin khibaga lonena President nasu ayaba piki Lonena Congress Party ki Luchingba Singi Lamjing Makhada Lakadoriba Taramatoi Suba Manipur Legislative Assembly election da Haingang Assembly constituency da Mirep Oiduna Miyam ki seba tauba ngamnana ba hotnagani haina Nauroibam Ratan na phongdoki Andro Kendra gi oina BJP gi Mirep oigani haina sem sariba kaisam ningthem zawgi yaripok top chingtha da leiba yumda nongmei kapsilam le hairi thogdoga si Andro Kendra si gi MLA TA Shyam Kumar na luchingba kangbuna tawbani haina mahakna maral sirakli thogdoga si ga mari lenana Andro police station da FIR ama thangat khre thogdog adu ngarang numidang pung 9 makhai taba matam adwai da thokibani hairi thogdoga si ga mari lenana yaripok chop top chingthada leiba yumda paumi singa unaba amada kaisam ningthem jauna hai ngarang yaripok higher secondary school da BJP ki booth level meeting ama pangthoklaba matung mayumda worker singa leiringai da Andro Kendro gi MLA na luchingba kangbu ama laklaga mahaki yumda nongmai round kun kapki thogdog asiga mari lenana MLA sigi worker Seram Okenjit kauba amasu fare loinana mahakna thogdog asida MLA Shyam Kumar Chennai haina phongdokpa laikre haina mahakna phongdokhi Andro Kendra ki MLA ni haina khangnaba Shyam Kumar haiba nupasina magi security personnel gari ahumga mai masagi gari galonana akhoi gi leruk sida thawjalaga yam indiscriminate firing tawsalaga akhoi da live attempt tawoi mauna nomai kapsilakhe round kunlong kapsile masi ayangna yamna unparliamentarian oiba akhoi gi rajniti masak khangna sathadaba leader amne haina ayangna appeal tawri mahakpo criminal prosecution tawani Andro Kendra da mahakna sandogliba mahaki tyrannical oiba magi tentacle jingse aina soidana kaktatna honagani mahakpo akhoi na politically befitting reply pin na bina mata hak sem sare or any untoward incident masida tholokpada aisu mabu face tongana bina mata hak sem sare Lakadoriba Mikhalda Wangoi Assembly Constituency ki BJP ki Mirep Oigadoriba Yumnam Nilamali ki election booth office ama Wangoi Thodam Laikai da hangdokhibaga loinana poster campaign su hagdokre Thauram asiga mari leinana chahi homfu gi mathakta leiba ahal singda TI Toyaima Ningsing Old Age Pension Scheme gi selian thoki Wangoi Kabui Lampak ta pangthokiba thauram adu BJP Wangoi Mandal na sinduna pangthokibani Wangoi Kendragi Wina Lakador election Asida candidate Winanaba Honajari Karigumba Party na Nuksibidana
ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯑꯁꯦ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯕꯥ ꯑꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯦ ꯊꯝꯖꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤ꯫ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌ ꯖꯅता पार्टी नोंमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमा ngasi वांगजिंग तेंथा केंद्र की खोंगजोम बाजार कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे। बीजेपी वांगजिंग तेंथा मंडल न सिंधुना पांगथोखिबा ngasi की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अदुदा बीजेपी की एमएलए के एच जॉय किशन, बीजेपी मणिपुर स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट एम हेमंता, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर नव वांगजिंग तेंथा बीजेपी मंडल की प्रेसिडेंट एल फुलोजाव अमदी अतई पार्टी की लुचिंगबा कयाना सरुक याखी। लाकदौरिबा तरामाथोई सुबह असेंबली इलेक्शन गा मरी लेनना निंगथौखोंग बाजार दा नोंमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमा पांगथोखरे। बीजेपी बिष्णुपुर मंडल न सिंधुना पांगथोखिबा कॉन्फ्रेंस अदुदा लाकदौरिबा मिखल असिदा बीजेपी की माइकैदगी मिरेप ओइगनी हाइरिबा मियोय मापल बीजेपी की मिहोत सिंह अमसुंग मियामना सरुक याखी। बीजेपी अंड्रो मंडल ना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंगदा मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी ना पाइखतखिबा थबक सिंगी मरिक चुंबा रिपोर्ट पीबीनबा आरटीआई एक्ट 2005 की खुथांगदा हाइजरुबदगी सोसाइटी असिगी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कम चीफ इंजीनियर ओरिबा वाई निंगथेमना पिरकपदगी इंग लिसिंग अनिगा सुपना तरादगी ना इंग लिसिंग अनिगा सुपना तरा मरी फाउबगी मनुंगदा पाइखतखिबा थबक सिंगी अकुपा मरोल पुमनमक फंगले हाइना बीजेपी अंड्रो मंडल की चेरोल अमना हाइरकली। लोइनना हाइरिबा मतम सिंग असिगी मनुंगदा एमडीएस ना पाइखतखिबा थबक सिंग असिगी बेनिफिशियरी कमिटी की सेक्रेटरी असी एन अरुण कौबा मियोय अमना हंजिल हंजिल ओइरंबा अस्दा अंगकपा फाउबगा लोइनना अरुण हाइरिबा मिसक असी कनानो हाइबदु अंड्रो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मियामना नैनबियो हाइनसु चेरोल असिना मखा तारकली। बीजेपी खुंद्राकपम मंडल न सिंधुना नोंमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमा ngasi खुंद्राकपम मयाय लेकाय लाइनिंग थौ पांगलबा संगलेंदा पांगथोखरे। थौरम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की लुचिंगबा कयाना सरुक याखिबगा लोइनना वांगांगलोय सिंगना कांग्रेस पार्टी असी मियामदगी लुट तौबा करप्शन न हारबा पार्टी नि हाइना मराल सिखी। ngasi की थौरम अदुगा मरी लेनना खुंद्राकपम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा बीजेपी की टिकेट ता इलेक्शन थेंगनगनी हाइरिबा मियोय मंगा पुन्ना सरुक याखिबगा लोइनना बीजेपी की दमक मखोय मंगाना पुन्ना लेपली हाइबसु मियामदा उतखी। निफु तरेत सुबा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंग लिसिंग अनिगा सुपना तरा तरुकता मणिपुर की महुत सिंधुना सरुक यारुगदबा मिहुत अनी खन्नबगिदमक सरुक यानिंगबा फिल्म प्रोडक्शन मेकिंग एक्टिंग टेक्नोलॉजी न चिंगबगी नॉलेज लेबा मियोय सिंगना लाकलिबा अक्टोबर 19 फाउबदा मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी MSFDS ता एप्लीकेशन थाजिलकपा यागनी हाइरी। मियुत खनबगी इंटरव्यू ना अक्टोबर 19 की नुंगथिल पुंग अमदा MSFDS ता पांगथोकनी। हाइरिबा फेस्टिवल असी डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सिंधुना लाकलिबा अक्टोबर की तांग 19 फाउबा गोवा की पनाजी दा पांगथोकदबनी हाइना MSFDS की चेरोल अमना खंगलकली। लोइनना लाकलिबा नवेंबर की तांग 3 फाउबा नुमित हुमनी योइबा स्टेट लेवल फिल्म सेमिनार अमसु MSFDS ता पांगथोकनी हाइनसु खंगलकली। मसीगिदमक लाकलिबा अक्टोबर 15 दगी नवेंबर 3 फाउबा सोसाइटी असिदा लाकलगा लेमना रजिस्ट्रेशन तौबा यागनी हाइरी। खुनाय असिगी सोथरबा कांगलुप सिंगी सेनमिटलोन की फिबम फगतहन्नबा कन्न होनरी हाइना ऑल मणिपुर वुमेन्स वॉलंटरी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट वाई कुंजुरानी गितना एसोसिएशन असिगी ngasi पांगथोखिबा 19 सुबा मपोक नुमित थौरमदा फोंदोखरे। स्टेट असिगी मरु ओइबा हिरम कयादा लुप असिना मायोंग यादुना ngasi फाउबा लाकली हाइना कुंजुरानी ना मखाताना फोंदोखी। ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबा थौरम अदुगी मनुंग चन्ना लिकलांग परेंग हाइना मिंगथोनबा म्यूजिक एल्बम अमा फोंखी। थौरम अदुदा तोंगान तोंगान लुप कयागी लुचिंगबा सिंगना सरुक याखी। चिंगमी तमी नुसिनदनबा सिंगतेप थारइबा ngomkhaigi lantheng adagi iramdam asida ising ichaukumne hengalakliba mitop miyam chagi wathok mayamsi
Manipur miyang ga loinana thengnabada amobasu asobo thodang lojaduna ngasi phawba lakli aikhoi nupi si hena thodo wathok kayada hanadagi hona mangjin thana laiba sidagi amka hena mangjin thana changchan baga loinana semilon phana na ba hotna minasi haiba wafamsi thamjari Amtuk amadi MGO gi apunba Joint Administrative Council na haukiba October tang nipan dagi Manipur government unanaba appointment pibina ba haizaki appointment asi lakliba tang puntaruk fawbagi manungda pibidribadi akanba khongjang changsilagani haina Joint Administrative Council JAC na thadorakpa cherol amada khangalakli Hauzik ngasi sanabagi pauda Taramatoi suba Manipur State League ngasi mapal kangjebung da sana kiba league match singda class akaino amadi nisa thangmaiban ani mai pakre tournament asigi ngasi sana kiba yangkhaini thoi suba league match atuda class akaino na Sagolban United pu panjil amasuino da mai thiba bibangam ki tournament asigi yangkhai humdoi suba league tana nisa thangmaiban na YPICU Lalambung bu panjil ahum ani da mai thiba piki KS Ingocha Singh Memorial Trust ki sentang makhada All Manipur Football Association sinduna chatharakliba State League asigi hayeng sanagadaba yangkhai mari suba match ta M Khabam Lamkhai amadi Neroka FC Sangakpam anina lamba taunaragani Mathang chahida pangthokadoriba FIFA Under 17 World Cup ki venue ama oina Guwahati sukhalakle miyoi tara humdoina saba FIFA Delegation of Football's World Body na ayaba piraba matungda Guwahati sukhalakibani Indira Gandhi Athletic Stadium Guwahati asina manga sub venue oina khalakibani Guwahati Stadium da mi lising puntra manga ki capacity lay FIFA Under 17 World Cup October 2017 da Goa, New Delhi, Kochi, Navi Mumbai, amasung Guwahati na yumbu oiduna pangthoklagani. Sri Lanka gi konung Colombo da pangthokiba South Asian Swimming Championship 2016 da silver medal fangbang ngamkhraba Laikhrum Riki ngasi Manipur miyamna harau tayamna Imphal International Airport ta okre. Laikhrum Riki na championship asida 50-meter backstroke ta gold amadi 100-meter backstroke ta silver medal fangbangam kibani. Laikhrum Riki okpagi thauram ama ngasi nongmaibung chakpram laikai da laiba swimmer asigi school St. Mira School da pangthoki. Thauram adu de school asigi principal school management committee gi mihut singh amadi mahiro kayana saru yaki. Panbaya Bamana Colombo da pangthokiba South Asian Swimming Championship adu thasi ki tarama pandegi Colombo fauba pangthokibani. Kuntramatoi Suba Sub-Junior State Level Archery Competition ngasi loisin kre Manipur Archery Association sinduna Khuman Lampak Sport Complex da pangthokiba championship asigi Indian round gi 30+30 meter boys da YAC gi K Boris aduga Indian round gi 30+30 meter girls dana BCAC gi W Maleshwari anina ahan position takhi Individual Olympic round Indian round boys da YAC gi K Boris amadi Individual Olympic round Indian round girls dana BCAC gi W Maleshwari anina ahan position takhi YAC unit na boys elimination round gi rank 1 aduga Sai Recreation Club na nupi macha gi elimination round da rank 1 takhi Ani Suba Manipur Open Chess Tournament ki ngasi ahanba round sanaba loikre Khuman Lampak Sports Complex da laiba kangsang da sanakhiba open category gi ahanba round da sanaroi kunthra mapan mai pak pangamki Under 15 years category dana YIs na PH Ranjit KSH Emson TH Johnny Mangang Melson Yumnam amadi I No Ben na point amamam fanglaga mangjin thaduna chatli Manipur Chess Association sinduna ngarangdagi haukiba tournament asigi open amadi under 15 years ani asigi switch round 9-9 sanagada ba tournament asida nupi macha sanaroi mari yauna punna sanaroi chamaga supna ani na saru yari hayeng ani suba round sanaragani
Manipurna 18 suba North East Zonal Sports Climbing Competition ki overall champion oikre. Ngasi minuthongda leiba Manipur Mountaineering and Training Association gi Kangla Rock Wall da pangthokiba competition asigi boys speed climbing da Manipur gi sanaroi M Chingkhai nganba Menai Sim amadi O Vikas ohumna first second amadi third position taba ngamki. Men speed climbing dana Manipur gi ke Surjit Nagaland gi Imna Toshi amasung Manipur gi Rishikesh ohumna first second amadi third position taba ngamkhibaga loinana women speed climbing dana Manipur gi sanaroi Thaja Salam S Debla amasung Verisa Maring ohumna first second amadi third position taki competition asigi tongan ba masana singda Manipur, Nagaland, Assam, Sikkim, Tripura, Arunachal Pradesh, amadi Mizoram dagi lakpa nupa amadi nupi sanaroi chamaga kunna saru yaki. MMTA amasung Maksa anina sinduna chatharakliba competition asi ngasi loisinkhre. Kuntra Nipan Suba State Level Masters Athletic Championship ngasi loisinkhre. Ad hoc committee amadi Athletic Association of Manipur anina sinduna Khuman Lampak Main Stadium da sanakhiba women's 80-meter hurdle gi 45 plus ta M Padmavati 50 plus tana TS Premalata 55 plus ta M Kiran amadi 60 plus tana PS Tamphamani haiba sanaroi singasina ahanba position taba ngamki. Women discus throw gi 35 plus ta S Bebo 45 plus tana A Mridas Mita 50 plus ta L Jayanti amadi 55 plus tana O Mimi hariba sanaroi singasina ahanba position takibaga loinana javelin masana gi women 60 plus ta W Thabalai 65 plus tana KSS Premeshwari amadi 55 plus tana Ais Bimola hariba sanaroi ahumasina ahanba position taki. Championship asida nupa amadi nupi master athlete chani ga tara humdoina saru yaki. Sri Gopal Dev League Cum Knocked Out Kang Tournament ta Yai School Kang Khut Mai Pakre. Mamang thagi tarani pandagi Gopal Dev Kang Khut Yai School na sinduna Yai School da leiba Sri Gopal Dev ki mandop ta chatharakliba Tournament asigi ngasi sanakhiba league match amada Yai School Kangkhut na Singjamai Kangkhut pu Panjal Kuntaruk tara manga da maithiba biba ngamki. Kangkhut mapan na saruk yariba tournament asigi hayeng Nambol Kangkhut amadi Teka Kangkhut anina lamba taunaragani. Mari Suba Ibudau Wangpurel Khana Chauba Open Kendra Wise League Cum Knocked Out Kang Tournament ta Konthauzam Kendra Kangkhut Final Changkre. Ngasi sanakhiba tournament asigi ahanba semi final da Konthauzam Kendra Kangkhut na Thongju Kendra gi B Kangkhut pu Panjal tara humdoi tara nithoi da maithiba piba ngamki. Thongju Assembly Constituency ki MLA TS Biswajit ki apokpa TS Hajau Singh gi mingda IWKK Uchekona Sinduna Mamang Thagi Kuntare Tagi Haukiba Kang Tournament asida Manipur dagi Kendra Mapan dagi Lakba Kangkhut tarani thoina saru yari. Hayeng chathariba tournament asigi anisuba semi final dana Oinam Kendra Kangkhut amadi Nambol Kendra Kangkhut anina lamba taunaragani. Aroibada bulletin asigi headlines amuka hana miyam da thamjage. Ukhrul da NSN IM ni haina chingnaba singna Chief Minister Okram Ibobi tamna nongmai kapsilakre Manipur Rifles ki personal amasokle Chief Minister tek takaitna Imphal da halakre. Chief Minister amasung Council of Ministers singi mathakta chathakiba tek adu pangdabagi thawongni state government na tuminna tokloi haina ge khangam na phongdokre. Chief Minister da attack torokpabu pendaba phongdokladuna Central na NSN IM ga wari sanari basi khudakta tokadabani haina MLA RK Anand na taksilakli. National Highway 37 Imphal Ziribam lambi asi chahi asigi working season dagi mapung fana semba hauragani haina Dona Minister Jitendra Singh na phongdokre. Amasung Manipur University da ming chanbagi thabak hauba yaroi haiduna thomsilakhiba ST gi Mahairoi Singh police na tankhaikhre Mahairoi ohum sokle Mahairoi ohum amana police na fajinkhre.